Pimi dikzu churi lekhung tishin chilu chikdong gubkya ngabchu ngagule dawa shibe tseba nishsabdu ni jino khonsi kemgwen chambu choki masurir chodun henzo gi cento su sarzu zeba shigre. Tene chilu chikdong gubkya geju kyanyi le dawa shibe tseba nishsange nin gyaga yutimdar pyogi chodan rikshung tsogba she tebge nang yu. Yang chilu chikdong gubkya gubju khobge le dawa chukbe tseba chugula khonsi kemgwen chambu choki chodan rikshung tsogbar His Holiness the Dalai Lama's Religious and Cultural Society she Tsengyur Tepgel nang yopare. Churi lekhung ki migyu tsovne pyogi tumo mayin be chodan rikshung minyam kongpe tang. Yamba surchu nangyu. Gewe kucha tang tensi shabrim nam dubgyu. Temba zingyong pelsum nangken chode dikzu ka tang gendunba namla tungyur ramde shugyu che yin. Lekhung di kyabgong su zingyong dang chocho yigzu che dechen sum yobare. Zingyong dechen ki kong su zikang dang chargu lobyun tsemba che sum yo. Zikang ki lokor ngunzi dang telwe ledun ka nangyu tang chargu tsembe churi dang telwe chargu dang lechar ka tangzin nangyu. Teshin gyunden ki lerim ka dubgyu che yin. Lobyun tsembe chilu chikdong gubgya geju tsamne go tsamde pyo jorwe chazu namla lobyun rogram shugu te yin. Teyang gundi tikzu khonsu yojing ranglu tu ne nishsenga par yinbe pyo ne sadu jorwe geju namla ranglu chonge ringam gundi tikzu ne matyon ring dare lobyun te pyugi yo. Yang lekhung di gundi tikzu kangi khonsu mado jing Sobe kange yobe geju nga sumta pyo dan nyamdu chö dan rikshung ki dewa tamsab yobe ursu sakui kashik tang. Soyul ne pebe lobnyerwa zenju pimi gwende khadu shuken namla yang sonyon tang lobyun nangshin yo. Chilu nidong chugulo ne sung churi lekhung gyu zenju pebe gwende khagi shungchen peti gegen tang. Deshin dubde khagi gumti gegen, gwenlob khagi shirim nangri gegen, gwende chungwa khagi choju Pelop gegen che la leksol tang. Gyabe duksum nang ki zenju pimi shicha ka ki shiguen tang lagang la daje nang ken gwenye nam la suepo tu pushin bere. Chojo desen ki kyabkon su shabrim tsemba tang neshen tsemba che ni ye. Desen di lengen zogu ka ni chibgyur chosol ki nyengul buldong shugu tang. Mahaguri bumso bulshom nang gyu. Losar lamyo tsedor tang gedun zego kodi nang gyu. Sumge chunbu so myolam chunbu rik kodik shugitang, chodu nyingur rik bildong nangyu. Lale galung kongdun gewe kuchatang tensi shabrim nam mindrup shugi so yin. Shabrim tsembe pyo tensi miri ki tuyandu chocho ki leri ka kodik dang lagdar nangyu. Yigzu tsembe lengen zovuni lekhung mala ki keshe yiksha nam nyarsa nangyu tang, lugyu tizum tsemba ne yikpel zi lende karcha sugyu so. Yikcha sikship debe chagen dungyu ham, nyamshiba sola yikcha yarbu nangyu je yin. Demin churi lekhung ki lechar mangbo yobani, pyo ki chugyu ka ki uti lachen tang kutsab nam zombe chozo ka tang, jino khonsi kemgwen chenpucho ki kagong shirsung rime toleng, pyo ki tadyo tang riglam mam tsenyi rigba, nangdun rigbe shungchen ka tang, nga salam ki nyingbu ngodyo ki sabti so koti nangyu tang. Nangchu ngoje chojung chezu gi ledön checho zanjin tembe dan del nangchu ngoje lobde sarsu nangyu yang lodar chudul mulam chemuta mahaguri bumso temi mixe namgö kap jino khonskem gön chimbu chogi ube bögi chugü chimbu shida yongdung pön jegi uti lachen number tinshu tarbu shugü chönbe gebe kuche shabrim ta pötinsi miri ta rawangi töndu tüdün chojo gi ledön chigu nemin dupshin yobare Temin churi lekhung su tepge yoba gyabel duksumdu gomba nige tukju rangi yoba namla lamdun tangzin tang gejun chang sumti korgi dedun la sikyon nangi yo. Kongsel gwende tikzu zam mayin bar churi lekhung ki kyabgong su pyogi chodan rikshung larsu tang minyam gyunzin nangkin rikshung ki dine dasa pyogi doga chokba tang dili pyo kang warna yu pyogi chedo zula lomnya kang dasa pyogi benzo kang Dasa norling pyogi rikshung chekyong kang tang, dorling jamyan pyogi rikshung jenzin kang che yo. Pyogi doga chokba ni pyogi sugyun doga gyuze minyam gyunzin tang nyamba larsu nangshin yo.
Tsoba dini chongda kangi dine shikimba ta pimi tikzu ki chugwe wo chilu chikdong gubya ngabchu ngagui lor dharamsalar chatab na. Rikshung dine di pyo ki sugyun doga rikshung nam minyam gyunzin ta nyambalar su kongbe ki lerik namang belshin yue. Dili pyokhani chilu chikdong gubya tukju rengen lor gyaga gi gesa dilir sarzu nawa tha tene sung pyo gi churi dan telwe zengwe nyarsa tha mixel chongdu gongcho tine randu pyo gi keyi tha nangdön tadrup jinda zobo so pyo gi chöda rikshu minyam gyunjin tha tarbel nawe ledön namang shi belshim bingin warna ü pyo gi chede zula lomnya khani thorim lobda dabe nebab yola gyaga yu shung tang jino kong skem gwen chimbu chogi gadin la tene chilu chikdong gubya dunju tunji le dawa gebe tsebu nishu la unzu nawa shi re. Zungla lomnyer khanti gyaga du pyo gi ringne chechung namla chongda tang nyamship nang yul tene khan shi hin. Pyogi penzo khani dharamsalar chilu chikdong gubya dunju tunji lor chatab nawa shi re. Pyori gyabjobe pyo ne denjen shuyebe lagu ta sungrab budiso nyarsa ta pyogi geyi ta nangbe tadrup zinda zuba dana shi chöde khadu tengrab tseri chongda che du sabzhong chugyu chöbe ledön namjang mangbushi belshimba re. Nobulinga pyogi rikshung chegyong khani chilu chikdong gubya gubju kongye lor chatab nawa ta rikshung chegyong khan deshin rikshung minyam gyunzin ta labri lasu ri chongda nangche so mikse dechen ta pyogi sugyun rikshung minyam gyunzin ki leri namang shi belshin yubar re. Jamyan pyogi rikshung chinzin khani doji lingtu chilu chikdong gubya gechu kyabge lor sarzu nawa ta dine khantir pyogi rigne lopchi ta rikshung temden so pyogi chö da rikshung minyam gyunzin le leri mangbushi belda pemu yi. Pyumi dikzu churi le khungsu gongshu le dön teda gi che du tsemba sumgi nang kalyon da chungji zibe kyön leje ba chang chonga yobar re.